Zdravo, sada ću vam pokazati kako da od čičegliša napravite čoveka. Krećemo. Nacrtate glavu, kao crtali ste vjerojatno kad ste bili mali čičegliše. Sigurno. Kao krugić, znate. Sada nacrtate tijelo, normalno znate kako ste crtali, ne mora da se pokazuje. A sad, nacrtamo samo čičeglišu. Oči, usta, nos, tako, znate. I samo da to nacrtamo, napravit ćemo čovjeka. Evo kako izgleda naš čičegliša. Da pokažemo. Sad, ja sam nacrtala kosu i oči i tako. I sad, samo ga malo popravljam. Sad pravimo ruke. Pravimo ruke. Ovako. Jeste malo jedno deblje, jedno stanje. Dobro, hajde sad. Prvi put ja to pravim. I nacrtamo tijelo i noge podeblja. I to nam je kao neka haljenica. Od nogu smo napravili jednu lijepu haljinu. Da pokažemo. Tako. Sada bojimo. Ako vi hoćete, možete da bojite. Ako nećete, sve jedno. Obojit ćemo ga, pošto ja tako želim. I eto ga. Obojit ćemo haljinu. Obojili smo na haljinu. I štiklice, naravno. Obojat ćemo mi kosu. Dobro, do sad sam obojala kosu, usta, oči, haljinu i pipelice. To možete i vi. I gotovo je. Evo kako je ispao od čičegliša žensko.
Bravo!